Baada na chukuru kiasi. Kili tukwe vile ikiki. Onye no riga 001 jiga siti. Riga 003 jiga siti yele ikiki. Kila ritu komi yokomoka. Akure jiga siti ikiki ma omuzacha ikikure. Onye nayo munyakiro kogontuma utakiona uchushi. Usero na kumayaga usere na murana ero bateba ngomoga minyokore ekina barete nega. Aji tumbengai. Ikiki mama jiga. Na inde ona ros. Na yo ichiyechi. Banto sagenge eso ejibande bi ne omuga ndikuna kudeka sasa malanga. Ne jana. Banto baada ya kwa bodi ya jinde bana ge kuyo Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Bara kabisa dega chia butukira 30 ense moya bono mambe chinsa ni cha Afrika ya mocha mwacho motakare tubangira bono kumanya yire chinguru munasa magazeti yeli tukolia lero nchibona butambe ngoro kwa du omunyakero liga 001 liga 003 Ronald Mayaka Brigadier. Bari asubuhi baba. Salama nashukuru. Hey, good to see you. Yasaya nomu ya? It is a Furahi day. Etengo Friday. Anyway. Mwane nomu anyway. Chinga kichonsi. Otokonyire weekend mabara baka toro litikulia Friday day litikulia lero bana. Na ende okobogo itomoyo kwikali tukolia lero ntoko gotekwa for granted. Onye tali ya maveraye. Ankanga itole. Osonye tali Yesu. Onye tali Yesu. Angabona igara kinona ya motegere kwale buri ankanga yole. Angana kiubo gimabua ubole. Yasaya utonomu ya bwana. Mavera ena ya kale na kale. Tigo uyabu ya boto isane. Ande tigaba kubotambe. Ekiagere no arenge. Ande no are. Ande akobo kale na kale. Ande ere no munyanguru. Umuru wa kale no muchakale. Nemirimo ya ya gora buna tagetibuye. Ande nigere perfect.
Nilietalia limo. Igakuru kwa Nyasaye. Aha. Kwa kwa nembote gazeti ya Taifa Leo yitariki 10 omotienyi ogatano ari mu mwaka w'ikiri 2022 elitukulia Ijumaa etengo Friday. Na inche buna botambo mwancho motegereria soko bako kwa nenga seti ya The Daily Nation. Yitariki 10 omotienyi ogatano na limo mwaka 2022 litukulia Friday. Gazeti ile rekomeka mekagera ya The Daily Nation. Menchera tasa. Headline. A headline ya The Daily Nation igegoteba iga. Block these people. EACC tells Chebukati. Block these people. Abantu ababose kurwanirira birugo. Abantu babekero mukorogoto. Eke ombe kyobo choli nechimbebe ya IEBC. Yes. Nigo giatebiwa moneke mbekiri kurwanira kurumi ya EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission. Yes. Ingabarwanira limbale bebirogo ao. Vale 241. Yes. Eke umbeke giatebirenga IEBC mubasa kukiria abantu abo boli chikura. Ekiagera mbabuata mangana igoro yobokurumi. Yes. Wanachivi nambaro. Mukwanere Oscar Sudi no ebicha yayera. Yes. Mukwanere Hospital Jamong. Mukwanere Mama Anne Waiguru. Yes. Ndoche bicha yake Gavana Skidero. Mudhomi Njuki, mugano no Tarakanithi. Ndio. Danson Mungatana, you remember ukabero mbunge kale Utana River. Namkumbuka sana. John Waluke, Didmas Baraza, Lilian Omolo, Mike Mbuvi Sonko. Didmas Baraza. Aroje mondo kumunyolia matanga. Matanga yabo. Aroje kukunyoliwa matanga yabo. Azero mbeyo naro ngakibata mubegetio mubunge bwe constituency ya Embakasi East. Nani? Paul Ngiri aka Babu Wino. Mugano yo by the way niko mulikira sepe gatano na kabira sobo ikirano mbabege tambali etando ramange ya balia bagotebanga kero kende batabwenda tikuboli chikura nindo che bichaga yaje ga Jimmy Nurongwenyi kurwase rabongorolirwa kitutu cha North constituency ya yenye kabisa constituency ya NRA yo kurusiga igati yango na rakurukisi Christopher Mogero bule. Yes. Nere no ala se list yo ya EACC kuganianga batangwe mbabo likura. Richard Monyonga Wacha niangalie hapa. Angalia kama yuko. Wacha niangalie list ya Kizi Nyamira ni moroje ga Motanya Charles Nyandusi. Nyamira ndako rukunga Maruanga Ruben Umwega. Professor Maruanga nera kabata mangana. Nyamira ndoche gaiga Kemoni James Ongera Timaitio Yingo Kisi Onyancha Evans Marvin Nyamira Omanga Kefa Nobarale seristi yega andarigelingo elise nentambe dudu seristi nentambe tikabateka libenyo renga seti actually beso mera sepe chigata na kabero mugano ino ora maima igoro yabalia EACC yakotebanga watu bwana agirende ege karonkero by the way gekorwa n'abachachi bato na chibi na batatu no ale David Majanja Murungi Tande na Eno Kuchacha Muita. Yes. Nabwo ngagete yonere penji ukwana kinga nkona chirenga abo kero kene machiko wancherwa kobolia ebiroge binyuma yokubwatira ngunama mocho au na ndego toka nama mocho especially bali impeached lakini bali impeached lakini kero tokona no wakili Wilkins Ochoki ande betinga se Mike Mbuvi Songo ege kongusana kongu kuchiwanjerwa na ende songa se wanjerwa kuchiko koligie kero kyobo governor imeye county ya Mombasa korengana na Wilkins Ochoki then igine kesi getangani kira chikorekana iga Kenya ndo kiyo kumisa ndo kumisa nage korukiyo kumia asa headline ni gazeti ya Taifa Leo waweka marafiki pembeni akina nani hawa Raila Odinga oyo kuruke bendera ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party na William Samoei Ruto oyo kuruke bendera ya Kenya Kwanza. Yes. Waona William Ruto igatumikire abana siasa bao asorongora Rift Valley gokore campaign na Raila Odinga nigatumikire abana siasa bao gokore campaign imeyoro rwa Nyanza. Asinge njobono ebatobekana ngenere mbinu nya era chikogera banyore chikura asichinse michi. Timadigo ngakimine tekimero boto noire chinguru mono roire chinguru na sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo. Tutigara abo siasa.
page ya kane ne page ya gatano. Yes. Ige muri getumugano ngana kibono chinseme chibire chikuma chikorokana kubanga bwa barwanira abanene bekerogo kiburayi bwense mukwanire Raila Odinga ku Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Yes. Mukwanire William Samoei Ruto ku Asaba mu bwa Kenya Kwanza. Ndio. Bono kiko tebanga chinseme chibire bono gachia chakire kuri ngana kichigo kora chinyare konyora chikura kurwasi chi county kominemo chiria kolengana na opinion polls yeli yitse kuri igoro ya gotebanga chire chi swing votes ondita yo bwate bonyango ngasi chi county echo munabona kwanere county ya West Pokot ye bwate 214,000 voters ngono ko Lonyangapuo ko John Lonyangapuo professor yule wa hesabu Trans Nzoia yes ige bwate 395,000 votes Bungoma is a swinging vote ye bwate 644,000 votes Nakuru 1.05 votes Narok Nakuru nja city. Yes, Njaiwe City is the latest city we have in Kenya. Okay. County ya Narok, county ya Kajiado, county ya Turkana, county ya Samburu, na kia county ya Turkana ko be swinging votes. Na no kia kuru ole chairperson ya campaign secretariat ya Kenya Kwanza. Nyekwanere Tana River, nyekwanere Lamu, nyekwanere Kwale. Ichine chi county chiria chiko tebekana chiko yomba. Bono Raila Odinga sepeji yakane. Aso mugano iyo. Iga rutera abantu ba Western omosi. Boko tema consolidate a base ye bwate 2 million votes. Iga abaira bawaziri batatu. Weekly for Paranya. Mukwanere mungwano kurukwanga Eugene Wamarwa. Nabo igono mu waziri onde naroyo mo agochikobamenta kurwa se NSME ya Western. Na endo bariyerere irayo chikoba obo majority leaders in National Assembly. Ubariyerere irayo chikoba aba principal secretary batatu ku Western. Oyense ko choruwa kirwa usachi ko choruwa ko bomurai bwense yake. Believe you me okoira chukule chi ase Raila Odinga go se William Ruto negente getanga nigento kende gya kabiri no okogaba amabaga ase serikali. Lakini wana seta chikobere genteke ko umuntu gwachoriro. No taye guri baga yo chigotioro kanki gekoba. Yani unajua the problem is nanya na ugo feel guilty nga. Of course. Wangwana aba mbwate sana kingo karamba accommodate ya serikali. Lakini pia tuseme kweli kwamba serikali nene for sure. Serikali nengale kuruoche chiparastato ogende chi corporation ogende chi special projects ogende chi foreign ministry whatever babuta butorobo tali binto nebi barutarute bonda bantu akakega okay ministry ya moge watu mwaziri agiri serikali ngenera kwa gas brigadier bale serikali abako igomeremo na nduri mbini yoko butwa mundu mwaye guri serikali waje jinge jo kolemiramo anyway mwana ino rese page yakane weke page gatana senga seti at the Daily Nation by the way aba siasa bangire ko batumeka chimbinu chio bolimo konyora chisei echuche bakonya uchi weklia ne kembe ya IBC ikiye ko ngomo jano ne kembe ya IBC wano chimbinu yotumeke chio bolimo IBC de ujimanya igana bonda igera IBC igera IBC ngende de chisignature tire valid Bueno, neba kenyogiro kende yos. Neba kenyogiro ya kile kibyate dikire valid. Kebero mate mbaba check sigina jane ID baba check. Yes. Bueno bana bakaba university bakangaini genda buri rande mobe kwa moje mo gwemiremo. Mwana munyakuri ke bande gisire kyangi na oreta biyonsi. Bekaga sign sigina ya rosikwa. Mate sigina joto kurigere ndo kurigere ne ID mbuyere ne valid. Muntu ne vota bas. This is story. Oma let me ask you, that's one quote be ikipengele kile chiko go there for get effective. Ichikondri kubwati gubu ya 100% ya Kenya. Yani kini get effective na kirusi wo eri kwa mendine rusi wo. Ngajisiki na joko sangre. Yes. No, it's a commitment. Bona which commitment? Bona ngwara abantu baba batari kisiki na jejo. Ejo tutume gati mbinu ere boronge, odabe jo mungai upstairs, tokonyara siki na jejo. So here ko mungai ne mara 40,000 siki na jazi. Ekiagere madengi onye gokuru for example onye gokuru county ya Nyamira aba Nyamira na bakwa the 48,000 signatures ekita gereji wore joke kuru Nyamira county yes kuru Nyamira in at least 24 counties yes so kuri mbini yote kwa jire valid
tari ndio rais oikabwe kunyorie ejigeri mbia ledi ora watu no rasa speech ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time Brigadier Robert Ndore gaiga rutangire tibu ya ase speech ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo lakini rochagete kurwa speech ntanga niga inki bagotebanga media yemo nigo yairetwe ase kigambiro na kuna chirwa gosibwa emiaka 5 asoko musaria omwana omumura bwe miaka 13 omuchando bono togetekero muna chibi nare gukwana gai go muna chibi na iga digandige litari ya gai yakoro kwa Esther Kamilu wiki gambero kia Milimani Nairobi. Yes iga teretenga bono omwana oyo bwe miaka 13 iga ari korokigwa chibicha chobwanchani no musubati oyo orenge maid ekintu bono kirire omwana oyo omumura gutwaro konara kugotaka gukora gwanchani kera lituko wala la oro musubati oyo gasibe tu miaka 8 kaf. I remember some time back na kuanereta abantu bakole gasi ya nyomba ande ngasemia abantu nga if there is a person who went to take time yes koligia no mokoli mirimo nyomba umaite gangu mwana wa monene yes lakini what happens in most homesteads nabo bagoturiti the worst yes nana bakulia matoronge lakini ile zombe za Rwanda lakini arotigere teganga omodigere mwana arotigere nyomba yao ni vitu biro lero maita se ungu ogire eti yuko wale 56,000 okay nero urambulita magore sitting room akolete rongori turujiko umanya ko bashiwanga amaja ozirongori era amaja maronge zisemi kitu au kana yako waje duano ko kunywa chidara jime dala jiko wate acho kikiria ta yedabu abantu duano ibedi koro urairo ke agori ngo mungoro ya ndebinga angu ya dosa acho dosu do to koro yes oya drabo bag jiti au unesi kuzia oya kweli mungoro mbia watu epeji hata ndalimo ebwato mugano mia sana keganga kibono ukiombekelika ndate korosie presidential debate kego tebaga iganga it's going to be very fair which is mu Rwanda lionde bwensi na ende the debate era chiko ba organized than the debate chance because for one aba Rwanda linaba kede only 4 yes that's a presidential and like abantu balenge munabone debate ya last time was 8 debate nere tambo igero yo moina debate nere abato yo gavana na sega tabaga ngalwara eti kego inyori yetu ke Brigadier ikolene vinge sera de biraera vinge sera de biraera kwa gazeti ya Taifa Leo ne watu watu ngaki bunge bate tena okay did kuligoro I think we need to listen to most aspirants Ibadi wete irugwe tabakuri ubunge tabakuri ubunge ndiko nyarekana tubire jibe turarona ki abantu bakukwana regezo regezezi ndiyeje yazamuze regezongo nekebe ababunge mbakore tegekaro kiamo elio ase bunge ya Kenya by the way na nengate kina kige karo kiamo elio bakorete yes lakini rende esa kunyarekana ege emergency abeire iganeti lijige egente ko barerwa just mutura bako barangeria baga desene de aramisi barakore bakore karo kiamo rero boto no speech ya gatatu egazeti ya Taifa Leo Montonaro tiachirwa masazi chinsemo chia Meru mugasogati bono giga bagoteba ngo muntu yiga kagere ko ba ekebago kia rekorigi kuna detectives kurwa sekombe ya DCI igokoroka na gakira masazi n'ekidiri kinda ariko kora kero kende chia chiete kemberera inherit riba wochi wakore bintu bire bikora toro mochando committee ne bintu bya bike ruzo zisane kane kiyobwate na ndesabanya za imokio na ende tiya gutamani binte bingo taranyara tiya gutaka korekana na brigadier na bwate lifestyle yaye naye menye ko wao ayengora tire ke wango kia utafika tu nikiutete kuondeta se ndaso kwana bosa ero tora kwana zibono no kwana se kini this goes even to abana baita banyaruka yes my thinking by the way
tubase kwa no mujadala mu aho tubase yendekyo epeje komi wato mugano goichani sana research ya orokiringa ogutumika we mitandao yo gusoma ya online guchia sabana yes egenteke kiaba introduced to pornography and drug abuse yes na mangana yo kwege na gete gutari kwa kawaida chikalt gete jio kwege na ngori gutari kwa kawaida munabona uraza kwamua oso asedi nigete yegene tenga kero goito monto gintu getege gokobera edini ne Roma yetenga kero kwa rwalire tuyikuru nyagitari kwa igure bintu bikone mugado ibo nore gase peje 10 asaba goteba ganga be careful unki umwana kuriria sesimi aba ibuli mbalenga by the way, and I was speaking to parents and students it kuligoro in one of the high schools in fact na rengenya kiri boys it kuligoro nare kwa bole how many of you moko yani urari garo rilinga umwana oyo ngakibona abu atesimi gankika ndarete kuligereri bayibuli mbale tikumanya nki abana babo barasanga the problem is bayibuli banyene mbamanye tige ntoke gotoka sesimi apart from work esimi no kubatara jinamba na sempese gotoka abayibuli mbale ngotata barusi ukabaka ne kiloni chieki mtandao agukuminga wone kizanga bigasa ngakibone kiyekonyora umwana zabetebeza kamyuri kuruzimi abazimi abwakagenda ndesugu yoni renga abayibuli bakanira tamaye nayo wakirwezi biraba yes nayo kubekwe blacklist wako blacklisted mwana ino rase peje 10 singa seti ya Daily Nation asepeche kana gazeti ya Taifa Leo nebo toroboti nganga kibona serikali yachakire kubaligia bana nyachi minye na 53 kurase county ya Busia abachiko gende skuru wali bakarata KCP bataragende skuru at the same time abamenyi korwa sorogongororia rwa Bungoma niko bagosereirie guchia kone kinga nkuigorera bale ekewanda gyanzoia sugar ama mocho onye mbali onye ngeri kubaka na gwitana shilingi milioni 130 kebwate buna lideni muganura sepeje 12 ngana kibono obo mubwazi miolo moja wani Kenya munalagote bigega bwalirire abantu bali bechinsemo chia western iranga abachikubaba waziri batatu Mwaziri oyo masa balinta kuana mukisa kitui by the way. Mukisa kitui? Yes. Ano mungaini sana yaro kurara si watera gete nkorora? Mungaini sana. Kuratera ali. Mungwano mungaini sana. Okay, mwaba na county ya Kakamega Mosque Weekly Fambetsa uparanya. Ndio. Nigatebirege ganga umuraiwe kyamagia ODM Mosque Odingo yibo igokwirurukia bendera yo mubwazi miolo moja. Nigara chikwira na imense ya Kenya litikulia Jumapili maiga yoga soka kurua Kenya gaiga litikulia Jumatano. Uchiasi meeting iga ibere isatu isikoyense ya Kenya. Sisemi kitu. Munakwira na iga imense ya Kenya litikulia tima yeti where exactly but abakotebage ganga in Kisii County na taroro litikulia Jumatatu. Tima yeti specifically ngai. No, mbachi wasiora. Ne jivenyi wechi. Mbachi wasiora wano mayete Simbarati nerokora chi campaign chiaye. Na umerana na babuatania bange sana. Akarozi Azimio board. Lakini nkaetenga ekeragocha nabase kogenda Nyamarambe maate. South Mugarange. Ya onjo kazo etago. Eno intumanye bia kuarania actually kwa konyora ni maitoro musani ware kerosio ndieki matenero mo chairman ODM. Yes, but like barangora ribale ngora ribale they have to say. Yeah. Lakini mono I think this time Raila Odinga gaga pimete chingongo cha UDA ono. Na soro gongo wa UDA roko machigo kwanega. Yebaite chimeli ara yete buna the same way aba UDA bakutaka koba mono ase chingongo cha Azimio. Tigandwerania bu UDA mugano nora sepeje 12 gaiga ase umurunning mate William Ruto korokwa Rigathi Gachagua. Yes. Ekerale ngechinsemo cha tarakaniti litkuri goroga tebeti abamenyi bechinsemo chi county yenga Professor Kithure Kindiki. Ndio. Oliyo lenge possible nere ko running mate. Na chikonya olega asiene sana ase serikali ya Kenya kwanza. Kindiki akakana buweka. Kata yedimeremo. Yes, na bakwanete. Rigathi Gachagua tebire ega azia chikonya nene bo betu agere chikura. Mugano ino rase peche 10. Lakini Kindiki no mongaini ya Daily Nation. Kindiki no mongaini sana. Tuliza na academician. Za professor Kindiki. In law. Yes. Mongaini sana. Na wale manifesto na bakuli ken Kongo. That's a brilliant professor. Na ndi nyoro nero lenge Hague. Yes. ICC. Yes. International Criminal Court ya kuegerera deputy president. Ai gitu mugai no mongaini. Professor gitu mugai. Olivona no mongaini.
Asipe chega tari gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti ng'ongwana onde ngakia mutinde getengina asogo tukolitu tari metimbe ege agatukoli akamubeka ngina bwate miaka 86 mungwana bwate miaka 51 wono yedo kananga mungwana oga ikolire ngina sana kama ikolire every time ikige kaira ngina gusiribo gimabwa ya gafra mungwana yekagaraga chikumutindeka atamanye tino na bamo abo lakini yana raboliga nkikiragere bwangu muibolie gesa kukenga buneki okay tinde tikwati bogetinga umuyiboli yangwe umuyiboli yago sikuburegedia na bibiri zazwadi ikiri kiende kateba yes sikaba iboli motuka wana mente Napia kwa yule mbele wako sumbua. Aba bese isano nema. Yule mbele wako sumbua bili. Usiko chinse ngukwanere ngana inwa bayiboli. Mwancha abayiwe bana bayino. Nkiyo konte mteliga to swa mariko. Ya diga to. Kwanere getego. Tutarakora kubeka kugote ndere. Yes, wewe kuna check ya. Wewe kuna asipi chekatara gato gazeti ya Taifa Leo mwajo motegereri na inwa baise timoche gia bana baino babaise kubeigwa kwere mubarere asama sikani na so kworokererie kwa monene baba sebo koragi kubeigwa barabe aren akiye twarorira oje bono kubya sebo kuire tetageiribo brigadier tubaroi ese gina ya rete mezi ya Ukraine bosaga ni ese arashe ngenda tako kora rone kiombe kia UN United Nations batabire ngakiare turumo ese giya yale turumo chando mobe ekiagrosa kuri ibintu mbire binge bikoru ese arashe na Ukraine bitaye bone enseye ibintu byakore sana at the same time ese ya Thailand nige gotoka imeye continent ya Asia yes bono nigo banchire nyasore imeye enseye na bono mokonye binyugo iri bwatenya sore mobigore monywe lakini anyway edikwereza mugano lakini ndi abere legalized epeje 13 ne bwatu mugano ngana kikombe kwa IBC keko tebage gangange chikutumeka technology ya satellites go transmit results kurwa se bitu bibiri bitabu ati network ya 3G yes at the same time bunga mna yai mata amrani ngwa ngwa mwiria yetige bunge yako litifika vyabo vya 12th parliament mugano ino rase page 13 page 14 gaiga nkoligererie renga na kiumo family yo mwana yo mu bwate myaka 20 munyaruka obeteka gusiribu mabwa ya asego tebekana ngari gabeteka gukururwa no nagira employer yayo mudosio ye ekurigio boene bwabase ekigambiro asebatageto boene bwabo konyorekana page 14 ne bwato mugano iyo the same time mungwana ara ulikirete musale Mudavadi riru bagotebanga not too late for Mudavadi to salvage his political career agocha byasana na dear Wycliffe musale Mudavadi I write to you this open letter in belief that you defines you in robust health anyway ditukolea Friday ochagere page 15 wiki page 15 batatu abasanimbaro asibarabe chitengo au igosa igosa ineke kuziaga komuza anyway ora moto na rukwane ya gati so wate kerde kune ga sergi chwa sanda katika tie bula otia dien tu ga ba mule kete nganki na kikwentu kuna ndia maboli ka kwenda chi interview na bono tell us about yourself kikwentu kuna ndia what are your strengths and weaknesses asenta ka semia bantu ga tebe weakness yekero ukogenda se interview but don't just leave it teba what you are doing to curb a weakness here or to even improve it iga bintu bimole kerega igakurwa sense ya Russia na whatever boigo murai wense ya Somalia na beto gotiani walit kuligoro go so abc infected president yetu ya Kenya no yarenga sinse mo chiria bia sada mitangasire iga na obituary is being a Friday it kulia rero by the way landlord ya nene sileti soko ni walit kulia rero mudosio na kurukunga kupokea Samson pokea le jamaa namjua sana tulikimbizana sana akaberu mo director Onema ile county ya Kisii I remember kutoka kwa promotions akaratole tirembero
lakini rende isenko ni wali tukulia lero chinse muchiri cha bo machoge bora kwa pole sana kora nyali bagali ko nyagokeria yes nabo okoira ngora asiko soni kikero kwa niaba yetu chigoso liga igatu tukukona mange kegera banyene gasera ngo chabale lakini rende Ferdinando Manyara Beatrice Chebet mba na Winnie Chebet mbabwirete ense ya Kenya chi gold medal Omanyara minyogeta se chi mita 100 minyogete ndugu ya nebo sana kabaga karete bintu gaiga ni achoko timu ya Tusker na Kakamega Homeboys oh yes tera manyana wikabona ngenge ne rira chikuira kombe ya Kenya Premier League ikegera chibwate point 50 no mokere team igoyera chikubu weekend yegocha kuisha story Africa University Games njiga ndrete abwa seko ikirabono ege University Tanganyika rukunga America University kutoka ime ya Egypt bwate chi medals gold bronze nini total ge bwate 57 kubwati kwa na Ndeje University kutoka ime ya Uganda Makerere ne ya gatatu the British University kutoka Egypt ne ya kane Kenyatta University ya Kenya nigere ya gatano Abwasi University ya Maseno ere tuingie Naroko mjini Naroko mjini musubati baganchana no musacho ebya sana kira bantu bakunyoma na bakweberera ngora bakeberera bakanyomana musubati uri akamanyanga musacho utabwati nibe isaine lakini rene na mwanjire musubati yo buyamberinga na abwate nibe na gakorire mirimo ebanga account nje abwate nibugete isaine na pigate bonto bono banyomanire ko bari nyombo madengerere bakonya gukwana bakonya koheberera nibuya mugaka kamatebi bono manyete itandire wajite goteba bagukwana gitete uri kwa litire yakoranje bono WhatsApp ndimo saja kamatebi mate asenche gusikwa wekangwa kanere chiombe na kugwakanire chiombe my dear no roche timbwa tingencho na kiro jitaka koramba katwa ne chiombe chinda maskani ya gutinga musubadi ya kamatebi mate ndagitengo kabesi chibesa ogore chiombe wakane ngokabesye meaning ngoja kunga kanole 150,000 kaleta chiombe kanda kaleta chiombe chikatemujia ali jimbo likaliki kubo kibo karugwa enyangi gatinga igeto gatingwa chigatemu na litonde ligotebecho oyo moroka no musabagwa chigatemu no musabagwa musabagwa chinya gokunuka ngora chinya gokora imijo baziba jigo akarujia zino jigo sugumwa chigaikigwa wono amasikari akaba monda akanyoma bodi nyoma kaba complete bono tigikire wanyoro mwana yomo bado mugago taranyora bese chiseine no uri rusiri jibese account yima to mukabesiri una jibese chikorabora wono moiso musubati ko matenga kibono rende nibeli ananyeta gete tali ana yarenga monyene yaranyengeta kana itagete kamote bona bagi gata no mwanjione na jitu boye bidere ne jobera ya kanere wono nya goro jere ngenjiri teyo ero sino bakwa wala bakwa ichom bagaka bago kuminga kai kigode bagaka bago jabako bagayana atenga twali bagatoka mbege ndeke lakini musubati uri akaimuka igoro atenga no ngaji bese jiane ndo ngona nini mugabi ria kama tegenda ise no ujiya mbote ay bakanire zero jikale enda bakwa ndo nalio ay it's very tricky very tricky ay akija ukale kolete bintu fikale ko ndeta bobega ogede tiago tevi gana and I want to advise abantu bayazinyomo bono mambia second komichioka one yachakire kubara ayo musubati onyomire neba kubwate chibese to basakoi yani to basakuruliba gabantu basi naze kuwaruete bamanyenga musaje utabwate bese nayo bwate chibese chisaine kuranje in fact neba nayo kugenda gutarira mamumi no komorora na ruara mbiya moronya zawo mukonyo runya gitari kwa imukirie gekabu musaje utakwati no enemy yo kugure sukari ikorote bangu mugakuri nantu magocha by the way abate bataya kunyara libo gali yogocha lakini nange sukari mbaletere komwajira mu bogani yagera maskani yayo kumwagajira na yago konya in return komwajira mu bogani ne toka nayo ngati chibesa tema komwakane yes Aji aya ngane bibeti goja bibiri dire ngo mwanyo la karaste ga bwezemo. Ngo moyo ngange kana uji. Monyere kaniriye bese. Yes, that is how you build a man. Nayo muzaja. Digaka bali bengereri yobuza. Ekero kwa golire nyama. Odete kwirira mamumi ino.
maite mother-in-laws mbana gwanja bakaba murana automatically gora isigo motebi ngaki chingenie jitiriria mama rugораria aye ni bagari wende litoke bwana tukwala bagadaye enyore gazeti ya The Nation bimanya manga mulikere gazeti ya rero litukulia Friday tarehe 10 nyore gazeti ya taifa leo bimanya yema na manga sinjira yo ikero at the same time tubwati ya mitandao ya social media YouTube na wote na Kisi FM 94.1 like subscribe share ndeto kina so wa Kisi FM 94.1 SML ya Facebook right go mbanye ndo bwata mu MCA ga ego yo koliga mu MCA ndo wodi ya Rihanna Rihanna mate bonchari Keda. Alright. Aserito no agotoka. Kagocha. Ngokora tole chinkwa na cheya masa ya moto manyankia bwata singi Rihanna. Igaba tega libakanyeke. Are you for real? Yes. Edingira ke moigoro. Yo na Raila Borito asama gazeti aseritukoria rero. Ayo na Raila Borito asama gazeti aseritukoria rero. Ayo na Raila Borito asama gazeti aseritukoria rero.